kamoza pa mwezi weni wa society masuzo ya kuchepako bara wakutisha makuma mweni ngampasirani ya notu bolio kisha everything sandika ya ndrama zinandishomeni ngana zinandi ndarama hapa chito hii wanjira na kulemba chito chomeni hapa ngani nja kuti kuba kumbeka kulimba mtima wanipulikisa ara mkona vantu vakwendera magari moto mavichivichi oro ndene gamoto zengwendera zenjinga za moto vichi para nafika para mukushitano ta bwana tukumbira pana ngani njenei para wafika muntu pangani ya kuba no shitima wanipulikisa para umona kuti maini mzimai toa chimai gwaza toa ndara mashindi niliwaona zeka hapa moto ora ndena lasa na futoro para kuti jefuti toa chimai gwaza toa chimai shira gwaza utole ndara mazira ushite ushimbiri bwana nini uonozeka kakari mwaniona namna falira so chisisi ngati akuya kuti para umuntu uri wako akoreka nokuzunwa myako nikamzunwa nokuzunwa cha kweli para iwo akoreka manya mtaka ine ni neka ine manya plani habari za nile nyafamba waso naso diruso kwa polisi kura varara polisi tukumana na hiyo so maringana para naipanga mbonga gairanga ushe kuti mwana mfuskeni wapirikise abanyeko ene zimba ene devi ene zuru avene Mr. Smart wose vara valikulemera chifukwa ndine kupirikise so chukumika kulemba mtima bwana ine mwani wona kali na mbili so naona katiro kabisa hapo hapo katiro kabisa hapo ya so chukumika chapta mara wafika hapa nganja taka action maso pandara kupirikise waona solo nchito tayamba wanipikisa na unako mafoni chikwamba shona chiponi huko nangusesha mpana kuchimbira pana utakasesha kweni muri chikakosa kabla so nangusanga mwaka foni yesu usanga hiwe so kanja kuti foni zitamkulisa wanipikisa ini ni bwana wako wanipikisa nyabwana chukumbika kulimba mtima so kanja kuti ini ni bwana wako foni zingagulise pana kagulisa ini za kugawira ku kashoshoko wapuri kweni nanguswa teshi ndine ndikwa mama iwe na usunda kuchimbira babagi pana no show na ndivyo tikukana tikuti vintu vikumba kora nako iwe kuiba wamba yana Afrika bwana itipange hazeti yakwenda ngulira tena kudandaura sha drama iwe nikishitenge uyu nikugayenya ngulira waka kuti yana Afrika bwana mise night wena ukitahuwa nanguswa teshi ndine mama iwe so yeye ndio ndamanga yakanda na pulika wanawanena nguya kutauni na tinauta kutauni kuli bwe napanga vinhu vane vinanandi vose vyokumbikira na oda vitenje skapato vishi vanhu votoma kutumanga kumanya kare wena wena kokula una oda nashita vishi mbwena mtikando wapo nasangana na wakuba ndena nje mwana wangu wakuba wala wanipoka kuambira foni kulikalikosa kana ngwana kubashita vishi vanipoka mwana wangu nawera kona shitima shomini nguma ya makosa tukaitipange mbuni kata kholanga mwene mama ndena ndengeshi pame ndena ndimona ingira ya mama suri wena ngona pindishoko ina mali kusanga mwana mengo ndalama so foni ya so foni mbuni tukapanga mpalira panga kwa makora mbuti ndio foni wangu kulile mkagusana njita mama mkagusana foni mbuni njita foni yake ngo ikashi foni ule mama Samsung ya mama siku pali je muna yakale ngampani poso kale para kutina mwana rume so mwana mepa ngamfona nikufonia uwizenge na iPhone ya Samsung na leso nikumpenda kale foni tumbwa nyamlenge so kama mjongo ndarama mama mzamuona para vishi mzamuona mbwe uizenge tukumpokelera wekani foni pano paimba ngamulongolani kuno kuimba kwa painga mistake ya mama kumana na wangungu kwa kumamtauni wakuaibira foni ya Samsung ya so para mimi gulende kona foni ya umanyamulile kuna wa mama please
choni kakapo nikaza business. Okay, amza msangani pano pani. Yanaomba shughuli. Wewe washita makora mwana wangu.